Reka nongere mbonereho kuguha ikaze wowe mukunzi rubuga rwacu nkaba rero ngiye kukugezaho inkuru yihuse, inkuru itugezeho muri aka kanya, inkuru ibabaje cyane y'urupfu rwa Perezida Petero Nkurunziza w'u Burundi rwose umaze kwitaba Imana. Ikaba ari inkuru yanditswe mu bitangazamakuru bitandukanye, byaba ibitangazamakuru mpuzamahanga birimo nka Washington Post, BBC News ndetse na Al Jazeera, ndetse ngo ikaba ari ibi bitangazamakuru byose bikaba byayanditse bishingiye ku itangazo ryasohowe na Perezidanse y'u Burundi rivuga ko uyu muperezida yapfuye ku itariki 8, ubwo ni kuwa mbere nyine. Hanyuma rero muri iri tangazo rikaba rivuga ko Perezida Nkurunziza yishwe n'indwara y'umutima, riri kuvuga ko umutima we wahagaze. Iri tangazo rero rikaba rivuga ko uyu muperezida Nkurunziza ngo kuwa gatandatu ku itariki 6 z'uku kwezi, Perezida Nkurunziza ngo yiriwe ameze neza, ngo ndetse akaba yaragiye no kureba umupira wa volleyball ahitwa Ingozi. Ngo niho rero mu ijoro ryo kuri uwo wa gatandatu tariki 6 nyine z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka, mu rukerera rushyira ku cyumweru, ngo yumvise atameze neza, arangije anyarukira ku bitaro ajya kwivuza ahitwa Karusi. Hanyuma rero ku munsi w'ejo ku cyumweru ngo nabwo ngo yiriwe ameze neza, aho yari ari mu bitaro ndetse anaganiriza abantu bari baje kumusura. Hanyuma rero iri tangazo rikaba rikomeza rivuga ko ngo mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere rero, mu gitondo cyo kuwa mbere akaba ari bwo Nkurunziza ngo noneho ibintu byaje kuba bibi cyane, ibintu byaje guhinduka, ngo noneho niho abanyarwanda bavuga ngo ibyari ibyuya bihinduka amaraso. Ngo nibwo rero ibyari umutima, ibyo batekerezaga ko byoroshye, ngo bagiye kubona umutima urahagaze. Birinze kugira ibindi bintu batangaza, ariko nyine bavuze ko nyine urebye nyine Perezidansi y'u Burundi yemeje ko Perezida Nkurunziza wasaga nkaho n'ubundi acyuye manda ye rwose yamaze kwitaba Imana. Mbese ubwo byose turakomeza gukurikirana neza andi makuru ari bugende ashyirwa hanze. Gusa ikihishe nyuma y'urupfu rwe bikaba bimaze kujya hanze, bavuga ko uyu muperezida azize indwara y'umutima. Abantu benshi bahwihwisaga ngo ni COVID-19 n'ibiki, ariko itangazo rya Perezidansi y'u Burundi ryavuze ko uyu muperezida yazize indwara y'umutima. Hanyuma rero bavuga ko abaganga bagerageje gukora uko bashoboye, ariko biba iby'ubusa. Tukabaza rero gukomeza kukurikirana iyi nkuru. Nje wumvaga nitwa Pierre Romeo, imfura yabo, kandi ukomeze gukora subscribe kugira ngo izi nkuru zigisohoka ujye ubasha guhita uzibona.